تماشاوان هجا ایدی کرد نکردین برینه یعنی بچن با عسکره کی را یان به مخابرات که حکومت سوریه را رونن ورن بچوکرن نه ایدی کرد به هزا خواه به یکیتیا خواه دنگ دکن رینادن کسی که وان بچوک ببینه او دم ایدی در باز بو لروج آوای کردستان ایدی براین بچوک نمان همو کرد ادی خودیان روز آوای کردستان دبینن و در روزن گلکی تنگ ده او بتنه نشت نهاجی بنیرن یکمین جاره د دیروکا سوری و د دیروکا روز آوای کردستان ده یکمین جاره شانده که سربازی فرمی یا آست بلند جه حسده هزین سوریا دموکراتیک و جه آسایشه جه قامش لو چو شامه لگل کرونشت لگل وزیر بروانی سوری لگل وزیر نافخوی سوری جویان بر اینها تشتکی وها چه نبویه ده دیروکا سوری ده ده ناوا شانده ده فرماندار کردی ناسکری سیپان هموجی هیا کاج من را بیجن بر اینها ده دیروک ده تشتکی وها لسوری چی بویه یا نه بگمان چه نبویه از اینها جوارا بحثا اندام شانده کردی یا شانده ریوبری خسر بکن کمیته سربازی جکه پیکته تماشاوانین هیجا بنیرن ما گرافیک جوارا چکریه جا اندام فرمانداری گشتی هسده سوزدار حجی جا سیپان همو فرمانداری که بلندی هزین سوریا دموکراتیکه جا بردف که هزین سوریا دموکراتیک ابجر داوود و جا شاکر دیر زور پیکته شاکر دیر زور جا پیکاته عربه فرماندار کی عربه دناوا هزین سوریا دموکراتیک هسته ده کمیته امنی جی که پیکته جه فرماندار آسایش دلیر حسین تمو علی خضر الحسن مصطفى محمود دلی آهو ایلیو لحدو او آرین مصطفى پیکته آرین مصطفى جی فرماندار که جن یا کرده دناوا ویشانده ده هم کرد هنه هم عرب هنه هم جی سوریانی هنه دو جوین لشامه چی بونه تماشاوانه نیشان دو جوین کمیته سربازی هزین سوریا دموکراتیک لگل وزیر بروانی سوریه مرهف ابو قصر جویایه کمیته امنی یا ریوبری خسر یا جی کمیته آسایش ریوبری خسر جی لگل وزیر نافخوی سوریه انس خطاب جویایه جوین باش در باز بویه ارینی بویه و تیدا بحثا آواین جیب جی کرنا ریکفتنا ده آدار هاتیه کرن که ده نافبر فرماندار گشتی حسد مظلوم عبدی و سروک سوری ده چی ببو بگمان گرینگ افتشت دوی بلتنه ده جمعه گرینگی بدن وی بابته پیامنه را روداوه لشامه ویویان فتح لگلمنه ویویان بخیر هاتی چه زانیاری انتا لسر و شانده ریوبری خسر یا جی شانده حسد و آسایش جبو شامی خراب دلمخين ايفار باش السيرفير ايرو دمجمير يكي نيفرو شاندا ريفبريا خسر شاندا هيزن سوريا ديمقراطو الصايشة دفري هاتن ديتن كل سيرفير درباس بون شخونها لبش من كوشكا تشرينا ياكو جوفينتي دا هاتبو انجام دان دلمخين لفي كوشكي هاتا انجام دان جوفينا ايرو دمجمير دورا يازدي صباها بو ايرو دمجمير يكي نيفرو السيرفير اوتومبيلين ريفبريا خسر هاتبون ديتنو اوتومبيلين امريكي هاتبون ديتن دماكو يعني بتشعفان هاتن ديتن ما بس طامن دماكو جيكوش كاتشرين دركتن وفقريان روج افاي كردستاني بالبخوين يعني شان داكو ايرو هاتبو الشامي نهان الشاميه فقريه يا جبين خلاص كرو فقريه شخو شان ج دبشان بيك دهات اف حفطان شان دا فرميه كو جي دس بيك يعني ج دهي اداري وحطانها ج اليه ريفا بريا خسروج اليه باكرو شلاتي سوريا با سردانا شاما بايتخ الدكا ولفر برايادار فرميا حكومتي راد جبينا انجام ددا افجارا حفطاب وليفي جاري كارفدانا كجلكي زوبو يعني بشتي سردانا داوية فرمانداري قشتي هيزن سوريا ديمقراط مظلوم عبدي كود داوية حفتية درباس بويدا او بخوا بهليكوبتر امريكي هاتبو الشامي بري چندروجان نها بشتي وي هاتني دجيدا مروف دكارا بيجا ايدي مرو دكارا اواي جيب جيكرنا ريكفتني ببينا شخو بشتي كو ريكفتنا دهي اداري هاتا امذكرين قلكي لوازبون
دستبون دجي بجي كرنا في ركفتني دهاتا ديتن قال لك مهدر باص بون ومندي تشتك هاتا جي بجي كرن يانجي جفين هاتن انجام دان لانها بشتي قدام داوي جارا داوي داوية حفتيا در باص بويدا فرماندار يقشتي هزن سوريا ديمقراط مظلوم عبدي هات سردانا الشاميكر بده هليكوبترين ين امريكيش خب بهبونا امريكاي هات الفر جفين انجام دا ودمي زنجيرك جي جفين عن بود المخي نجفينك وند الدوبو نها اجا ام دبينن باوايا راست راست بشتي وجفيني خويا يكو ريكفتن هدي ويتك فواري جي بجي كرنيدا ايرو لجنا يا سربازي ويا امني او لكاري دست بيكر دست بهاتن يخوكرن وهين هاتن يوان بردوام بن مروف دكار بيجا ايرو تريكتن نهات انجام دان لي وكو هفديتنا كدست بيكي جني زيكفا يا شاندا سربازي يا دهمان دميدا هم يا هيزن سوريا ديمقراط هم جي يا الصايشن كوبي وزارة برافاني ووزارة نظفية سوريا جبين انجام دابون جبين كرت بون لالترناتيفا وي قالكي اريني بو ايجابي بو وقت مقود ساعات يكوني فينيرو اوتومبيلي وان جبر در كتنجي اوتومبيلين ريفابريا قصر يعني كاروانا اوتومبيلين وانو امريكايم جبين ودمي بداويجي ببو وشاند فقريا درباسي روج افاجي بويام از خازم بحساويه كي بكم برينا هاجي ريكفتن سرويه كي هاتيه كرنكو هم اصايشو هم هيزن سوريا ديمقراط بأوايا كي فرمي ويتبلي وزارتها برافانية يا سوريا ببن دفاع دهمان دميدا ويتبلي وزارتها نافقوي ببن ريكفتن إيرو نهاتنا مذكرن لمروف دكارة بيجا دريش بيدرا ريكفتنين درباس بويا نها إجا ويف ريكفتنين كود دما درباس بويا وبتايبت دهي آداري وهدي تكفن واري جي بجي كرني دا كوميتا درباري حمو مجاران يعني بيا سربازي دست بيكر ويا أمنيجي بشترا ورا ويا پرورديجي بشترا ورا ويا تندرستيجي بشترا ورا قال لك مجار هنا هنا مروف دكارة بيجاش خوي وقال لك جفين هنا تشيب بنلي نها وكو بينغافا يكي سردانا كفر مية شاندا كسربازي وشاندا الصايشي بون ودمن بيدا دمن نزيك دا وهفديت نيدن بهبن قالك سباس فيفيان دمن بيدا جي وكارتا زيدا بباو بارتا جرام ببا فيفيان فتح بيامنيرا روداوي جشامي فرماندار گشتی هزین سوریا دموکراتیک مظلوم عبدی جه ترکیه خواست که ددان و ستاندنین به شامیره ببه آلیکار و رولک باش بلیزه هر وها گوت او داخوازه سوریا که نناوندی لمرکزی دکن اشکره کرد که او حکومت سوریه جبو تفلی کرنا هزین خواه ناو وزارتین براوانی و ناو خواه گهشتن ریکفتن که دست پیکه مظلوم عبدي واحمد الشرع ضده آدار دا ركفتنك امزا كربون دور ركفتنه دا يك خستنا سازين سيفيل ولشكري ريفا بريا خسر دناوا سازين حكومته دا عطبو روجافي لجبر ناكوكين دنارينان دا جيب جي كرنا وير ركفتنه بپاشكتو دي چاور ريكرن كو حتى داوية في سالي او ركفتن بكفواري جيبر كرنه. الجديد في مباحثاتنا الأخيرة في دمشق هو إصرار المشترك والإرادة القوية في تشتانو دقوتو بيجن مدى لدمشق رجد بونا حفبش وإراديك بهيزة دلسكرن دجيبجي كرنا خالن ركفتنا دهي آداره ده خالا گرنگ اوکو ام گهشن رکفتنه که دست بکی بو مکانیزما تیکل کرنا هزین حسده و هزین آسایشا نافخوا ده نوا پیکاته وزارت براوانی و وزارت نافخوا ده. حسده ده پیکاته خواه رک بخه به آوایی که کلگل پیکاته وزارت براوانی یا سوریه گنجاو به و بناف گرن ده لگور و سیستمه به کل وزارت براوانی هیا. سرکفتن وان گوتو بیجان پیوندی به رول آلیکارا ترکیه و هیا. ام هیوی دکن که ترکیه رولک پوزیتیو دوان گوتو بیجان ده ببینه. ام داخوزا نناوندی، سیستم نناوندی لسوریه دکن. لأف یک حتی نها نهاتیا قبول کرنو، ام لسر رگ نکفتنه. ام دوی باوریه دنه که دوسیه پترول اوچافکانی دن این لباکور روشلات ملک همو سوریه پیوست دهات آوان به آوایی که دادپرورانه به سر تواهی پارزگهین سوریه ده به دابش کرن.